Ke Argentina Football National Team kelah pelajar ke prilis na kebentak World Cup arajar Khubor. Hakaba hang ni ke kyrteng jong Paulo Dybala kam simladon satia. Kat baka kyrteng jong Messi kelah syak gentup hakan ke prilis na kebentak World Cup arajar Khubor. Tim mentah sampai cekirang ilekay jong ke Argentina National Team na kementakan ke prilis ke bangsa submit ke FIFA. Kata tong nepej hakan ke video na dugi goalkeepers, defenders, midfielders nang taki forward na kementakan Argentina Football National Team syaka World Cup arajar Khubor.